أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam awan yettude Allah subhanahu wa ta'ala on duwano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko haray mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗe en fo meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna haray en yewtuno yontere hande fi bone ɓe mbileɓe e ɓe dureɓe e ɓe ñanneɓe lorrayɓe bani adama haray o nela sallam makir noon haray ñanne hino woodi ndure hino woodi mbile kadi haray hino woodi hino tabiti en inno noon noneji mbile yagal ɗin e ndure yagal ngal hino ɗuuɗi en fuɗɗoro nde ñande ko wiyete kon sihiru tafriq ko ɗum woni mbile yagal hara ko sendidiray ngal hakkunde aaden e moodi muɗum ma hakkunde aaden e yumma muɗum ma hakkunde aaden e ben muɗum ma hakkunde aaden e musiɓɓe makko ɓen ma hakkunde aaden e ɓe o gollidata ɓen ko ɓuri e hulɓinade kon noon ko ɓuri e sonjude jama on fuu ko sendidirgol hakkunde aaden e moodi mum haray noon oɗo en yewtuno mo fi yontere hande yewtuɗen kadi ko honno ɓe gerdata ha ɗum noon wawata jabade en wi'uno haray ko kanko mbilejo on kanko neɗɗo on faalaɗo girgol oɗa o yaha o yiida e mbilejo on o inna on himo faala sendidirgol hakkunde kaarijo e kaarijo aaden e ɓeygu mum ma aaden e moodi mum ma aaden e ɓiɗɗo muɗum o inna yo addanoye mo batte sukunu makko ma coñci makko ma batte paɗe makko sifa ɗin piiji o hendo ɗum ɗon noon o jillidira ton so jillidiri ɗum ɗon hande kadi ha o gayni ko suwa o waɗa ka laawol makko ka oya feƴƴirta ɗon ma ɗum honɗum o watta o eto ha o ñaama ɗum ma o yara ɗum haray on tigi ikkodiri hande kadi e mbile yagal ngal joni noon en wiwno hande inchallah en yewtay ko honno on tigi wawata ñawdirde ɗum ɗo si heɓimo ko honno laawi ɗi on tigi rewrata ɗin fiyo ɗin ɗon wonanmo sabu o wawa ñawdade haray no woodi toon laawi tati no woodi piiji goo ɗi on tigi hani waɗugol taw si fuɗɗo ñawdade e ko honno ñawdorte si on tigi ñawdige kadi ko honno on tigi gerdoyta hara fillitaki e makko no woodi to mbileɓe goo bomɓe anniye noon si ɓe andi on tigi no yehi ñawdoyagol hande kadi iway tun ɓe watta gokkungo kadi haray hiɓe jokki ha faale maɓɓe on haray laato jon noon en yewtoye toɓɓe ɗen si tawi tan on permeti so yewti ko honno on ti gerdata taw ado fuɗɗade ñawdade e ko honno on ti ñawdorta ko honnum e honɗum ñawdorte ko ɗum noon yewteten ɗo hande inchallah si tawi tan on yonoyi yewtoyen hande kadi ɓe nangaɓen fuu ɓe nangari ɓen taho yo Allah ndikkin kala nawɗo e muɗum kadi danda ɓe nawnaɓen ɓe nawnaɓen taw ko honno ɓe gerdata hara ɗum ɗo wataɓe hewtude awalan musidɓe julɓe tedduɓe go'o ko ihraju suwaru min al bayt si on tino faala ñawdagol fi mbile e ñanne e ndure a yaltinay taw kala ko wiyete photo ka nder suudu ma taw fiyo malayka ɓen wawu natugol nder ton photoji bonɗi ɗin fop kala ko woni nder ton kon ko ya memin ɗi yaasi taw ça c'est la première des choses ɗiɗi ko ya yaltin kadi kala ko nawnuɗo on o jogi himo jogino lekki hijabu biniri nasi talkuru bakawol ma piɓol ɗum ɗon fop on tigi liɓato few ma ko ɓeynata kon leppi jeeɗi ɗum honno dolokun leppi jeeɗɗi ma seleli hum ma ɗuma hum kala ko nanditata e ɗum ɗon on fop haray koye won tigi yaltin haray ka nder suudu o sela ɗum ɗon few ko ɗum on toɓɓeri ɗaɓerne tati on honɗum hikkata ɗon kadi ko yo laɓɓi nokku suudu ka woni ɗon kala ko wiyete ko musique ɗum ɗon kadi wata sellude so tawi on ndino faala ñawdagol haray a heɗotako musique a wattata musique ay ka nder suudu ka wonɗa ton a jentotako kadi fotike ka suuduma haray fotike ka yaasi nayi hikki kun ɗon taw ko tashihul aqida a sellinay taw finde ma nde anda goo on taw naɗe ayaji ɗe mi wowloyta ɗo naɗe ɗo woni ko ñawdata ko Allah subhanahu wa ta'ala anda ko jogi lekki wo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko jogi nawnare o ko Allah subhanahu wa ta'ala ala ndikkinayɗo ala wurnayɗo ala warayɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala
ko heɓu ma kon ko sabu jarrabu e gomɗina ɗum ɗon karamakojo mo yawɗaka muɗum on kadi hina kanko woni ko dikkinta ko allahu subhanahu wa taala. allah no daalika deftere makko wa iza maridtu fa huwa yashfini, simi nawni ko allah woni ko dikkintala. toɓɓere jowaɓere nden kadi siɗa fuɗɗade ñawdagol ɗum ɗo an ñawdowo on e an ñawdeteɗon mo be mon kadi hara hino wondi e salligi. an moccowo on karamakojo on salligoɗa ha moƴƴa, kanko nawnuɗo on mocceteɗon kan kadi o salligo kadi ha moƴƴa. si ɗum ɗon feƴƴi kadi si tawi hara ko jeega ɓum kon, si tawi hara ko sonnajo wona e ñawdede kadi haray sonnajo on ko yo buume cuñci, hara so tawi o fuɗɗama moccede tun o faɗɗama, ma so o fuɗɗama moƴƴe tun o hiitama, hara nayo coñci ɗin iwu e makko ko ɗaɓɓugol coñci yaajuɗi jilbabuji timmuɗi o fop makko o buume jongande makka hoore ha hewtoyaga ley. ɗiɗa ɓunnu kay jeɗɗi on ko hikkiɗon kadi sonnajo duwaka ñawdede hara ko wiyete kon zu mahram makko ala ɗon, hara modi makko ala ɗon, hara foti hara modi makko no ɗon, ma kawu makko, ma bappa makko, ma baabe makko, ma ɓiɗɗo makko, en tout cas ɗo gorko mo gasatamo jommugol few. on ɗon kan no duwa tawede ɗon si tawi noon moccay ɗon fuɗɗo haray moccugol ngol. haray sonnajo kay so tawi himo moccede kadi haray na tawata himo waɗi parfum, na tawata himo waɗi ko wiyete kon honno ɗuma honno ko ɓe watta ka kolli ariya, ɗum ɗon wattake few, ɗum ɗon fof o itta e makko o duwaka urnitade urrate ɗumannide. si ɗum ɗon fiƴƴi kadi si tawi hara kadi ko sonnajo kadi wona e ñawdede kadi haray kadi wiɗen kon hara na nandintiniɗo e worɓe, ma worɓe nandintiniɓe e rewɓe, hara ɗum ɗon fof ala e makko. na yayaw moccugol ɗo sonnajo hara mo waɗi rastaji hara hiɗi piyo leyga, na ɗum, ma hara mo waɗi pantalon hum seere hara digiti on karamakojo on nago ayeje mocceteɗe woni e darde ko ɓorni kon. ɗum ɗon haray wata sellude ko il faut hara mo ƴetti coñci l'islamu timmuɗi tis, on say noon si o fuɗɗe haray hande kadi ñawdede. haray kadi jeenay mum e toɓɓe ɗen kadi ko honɗum hani ɗon kadi on tigi moccowo on e mocceteɗon himo hani fuɗɗorade e wiwgol la hawla wala quwwata illa billah, min de mi mara feere, mi mara doole, ɗum ɗo fof koye immorde allahu subhanahu wa ta'ala. joni noon façon nawnayɓe jinna ɓen e ndure e mbile hiɓe jogi alhaaliji tati. alhaali arano on woɓɓe no moccirɗa ɓe seeɗa ɓe faɗɗite kisan ɓe yana ɓe fuɗɗo wowlugol. ɓeɗo haray ɗum ɗo no woni no ɓuri e newade. no woodi woɓɓe goo hino ton ko ɓe mocca woosi ɓe moccama ɓe faɗɗatake ɓe yanata few, ko honno andirta jinna hino e maɓɓe, ma ndureyagal hino e maɓɓe, ko hoore nden musata ɓe. ma ɗum jinna wingin ko honɗum gi waɗata o fuɗɗete moccere tun gi yalta e makko, si gi yalti e makko gi yaha karamakojo on mocca ɗon ha nawnuɗon hetta hoore mum few, si wono inon hano karamakojo on gayniri moccugol ngol hande kadi gi arta non e makko kadi o ina nanen few no moccete no hari ɓutti kono tigi tigi on fuɗɗi tigi kadi gin non ko bongi non e yewta e fi muɗum. no woodi tam façon tati ton hara ɓe ndureɓe ɓen no waɗata e on tigi kadi hara si o moccama jinna wingin ko honɗum watta ko muusingol hoore nden, hoore makko nde muusa moƴƴa moƴƴa ɗon, si nde hattana e muusugol tigi tigi o fiida ka woyno hara o faalaka yiwugol hay e gooto. ɗon kay hara yo wondu himo wondi e jinna. woɓɓe goo kanno ton haray ko honɗum kadi honno ɓe waɗata ko si ɓe muusini hoore nden ha gasi ko ɓe watta ko ɗanningol mo o ɗano kisan o fuƴƴete moccede tun o ɗano. ɗon kadi haray kadi ko golle jinna wingin non. si ɗiɗo fof waɗi haray ko honɗum watta du'awji ɗiɗi wowleten ɗo joni inchallah haray ko yo fillito ɗi laabi tati, ma laabi jeɗɗi, ma laabi jeenayi e nder balɗe kadi o jokkinira ɗum ɗon fandi o balɗe tati, balɗe joyi, balɗe jeɗɗi, hara himo jokkiniri ɗum ɗon kadi e moccugol mo ngol. si tawi ɗum ɗon feƴƴi kadi oɗo si tawi hara ko joni ko mo faɗɗatake on few, oɗo haray ko honnugo fuɗɗorta ko jangugol suratu yasin e suratu dukhani e suratu jinni laabi tati ñande be ñande, bimbi laabi tati, kiikiiɗe laabi tati. mi fillito si tawi ko neɗɗo mo yanata on few hara so moccama o yanata few, hara so moccama ko hoore nden musata, ma so moccama kanko do o faɗɗatake jina win jaɓata wolugol few. oɗo ko honɗum ko suratu yasin, suratu dukhan e suratul jinni, ko ɗiɗo o jangata laabi tati bimbi, laabi tati kiikiiɗe.
tammun ɗum ko holɗum o watta ko al istighfar wiwol astaghfirullaha wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi laabi temedere bimbe o watta kadi la hawla wala quwwata illa billah oɗo kadi nde laabi temedere bimbi nde laabi temedere kikiɗe oɗo ko ɗum ɗo woni ko haani nyawdorade wonande oɗo tawata kanko si tawi o moccama jinna wingi ngi jaɓata o yana ngi jaɓata kadi wowlugol amma noon si tawi ko o faɗɗeteɗo ko oɗo ɓuri e hulɓinade seeɗa oɗo ayaje ɗe o moccirteɗen hino ga nokkeli noogay ka nder qur'an haray ko o moccirte ko gogo on taw moccowo mo on ko yo a usunno ha moƴƴa so gayni usunnade o ƴetta jungo makko ngon o waɗa ka fewndo nowru wonaɗo e moccede on masalan o waɗa ɗo ni ɗo o jogo nowru non ɗo o janga hito towu ngo si tawi deransata kawtal ngal hara mo towde hito ngon ɗiɗaɓun ɗum kadi hara mo jangude ko Allah wi ko warattilil qur'ana tartilan hattirde e jangugol ngol o jonga simore fatiha nden hande yaltoya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim o naɓa hande yaltoya few si ɗum ɗon gasi o aya ɗiɗaɓon o ƴetta ɗon alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi o naɓa oɗo kadi ha ka Allah daaloy ɗon wa ulaika humul muflihun ko oɗo woni aya ɗiɗaɓon aya tammo mo moccirta on o ƴettoya bada auzu billahi minash shaitani rajim wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru o naɓa oɗo kadi ha ka Allah on daali walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun o ara haɗo so hewti non ɗo o aya ɗo ko mi jangi ɗo joni wattaba'u ma tatlu shayatin ha ka mi dari ɗo o fillinnoto oɗo nde laabi jeɗɗi si tawi noon o feƴƴa so feƴƴi o ƴettoya aya naya bon ka Allah daali wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim o naɓa oɗo kadi ha honto haka Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon wa tasrifi riyahi wassahabi almusakhkhari bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun o naɓa oɗo nde wotere so gayni oɗo aya jowaɓo on o ƴetta allahu la ilaha illa huwa alhayyul gayyum ko wiyeten kon ayatal kursi on o naɓa oɗo kadi wala yauduhu hifzuhuma so hewti ka wala yauduhu hifzuhuma ɗo o fillinnomo nde laabi jeɗɗi ma ɗum nde laabi tati si tawi noon o feƴƴoya wa huwa al-aliyyul azim so gayni oɗo aya jeegaɓo moccirteɗo on o ƴetta amanar rasul on kadi so yehi ha o hewti ka Allah subhanahu wa ta'ala on daali honno wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna o fillitomo laabi tati si tawi noon o feƴƴa haray aya jeɗɗaɓo on e moccirteɗo on o ƴetta kadi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim o naɓa oɗo kadi haka Allah subhanahu wa ta'ala daali fa inna allaha sari'ul hisab oɗo ko nde wotere naɓete aya jeetataɓo on o ƴetta ka Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon e suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma stawa ala al arsh o naɓa oɗo kadi haka Allah subhanahu wa ta'ala o daali inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin o naɓa oɗo nde wotere aya jeenayaɓo on bada auzu billahi minash shaitani rajim o ƴetta kadi wa awhayna ila ummi musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a alhaqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wanqalabu sakhirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi musa wa harun o fillinno oɗo nde laabi jeɗɗi so tawi noon o feƴƴa aya sappaɓo on ko hombo o ƴettoya kadi ka Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtilu o naɓa oɗo kadi haka Allah on daali ɗon innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haysu ata o fillinno oɗo kadi nde laabi jeeɗiɗi aya sappo e ɗiɗaɓo mo moccirta on kadi ka Allah daali afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un o naɓa oɗo kadi haka Allah subhanahu wa ta'ala on daaloy ɗon
wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimin. Oɗo ko nde wotere o naɓatamo. aya 17 on o ƴettoyak bismillahi rahmani rahim wasaffati saffa. fuɗɗode safati o naɓa haka Allah subhanahu wa ta'ala on daali illa man khatifa al khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. o naɓa oɗo kan nde wotere. aya 14 bo e moccirteɗo on kadi o ƴetta kadi Allah daali wa isarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an. o naɓa oɗo kadi haka Allah subhanahu wa ta'ala on daali ulaika fi dalalin mubin. oɗo noon so gay hewti ɗo o fillinno ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali ya qaumana ajibu da'iyallah. o fillinno oɗo nde laabi jeɗɗi. ko ɓuri kon ɗiyeɗe wiide yondigi fillinno fof ka fillinneɗaɗe o jinnar ndu wowlay. si ndu wowli kadi ndu yettoma kadi ko hombo waɗi, ndu yettoma kadi ko honto kadi ɓe bilɗi on tigi ko honto kadi ɓe waɗi. haray o aɗo ya qaumana ajibu da'iyallah. si tawi cheytanuji ɗin ko keferankakuji woni on tigi ma ko alyahudaji ma ko annasaraji ɗi manifesto sanɗi wowla. aya 15 on moccirteɗo on o ƴetta ya ma'ashara al jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aktari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. o naɓa woɗo kadi haka Allah on daali wa nuhasum fala tantasiran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. aya 16 on kadi mo moccirteɗo on kadi o ƴetta on no bada auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyatillah. o naɓa woɗo haka surato ngol lannoy ɗon wa huwa al azizul hakim nde wotere. o ƴetto ya bada auzu billahi minash shaitani rajim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jinni. o naɓa ngol ɗo kadi haka Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon e nder suratul jinni on non kadi wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada. o daro ɗum aya 17 bo on kadi mo jettirtaw o ƴetta suratul ikhlas qul huwallahu ahad ha o ɗo yaltoya. so ƴettoya kadi 19 bo on o ƴetta qul a'udhu bi rabbil falaq. so hewtoy noon qul a'udhu bi rabbil falaq on ka Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon honnum wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri naffathati fil uqad. o fillinno ɗo harayde laabi 9. si tawi ɗi 9 ɗo timmi o timminira noon hande kadi suratun nasi gollon o janga ngol harayde wotere. joni noon so timmini ɗe ɗo ko ayeje nogay woni ko waɗa ɗo fi ko moccirte oɗo. si ɗum ɗo gasi hande kadi ko piiji tati imma jinna wi ngi wowli. si ngi wowli hande kadi a landoto ngi ko honno ngi innete. si ngi wowli haga e landango si tawi ko ngi julɗo. si tawi ko ngi julɗo innango ngi ko ngi wone wadde ɗum ɗo kan julɗo hana waɗugol ɗum ɗo. si tawi ko kefero wi alyahuda wi ma annasara wi noddangi toroɗangi yo ngi natuka nder dina l'islam. si ngi jaɓi natugol ka nder l'islam fa biha wa nima. ngi tindinama noon hande kadi ko honto ko ɓe waɗi e makko kon woni. no wodi goɗɗum ngo haraka ka nder reedu ɓe waɗi. no wodi goɗɗum ngo haraka nder suudu woni ko ɓe waɗi. no wodi goɗɗum ngo haraka ndiyam woni ko ɓe ukkoyi. no wodi woɓɓe goo ɓe waɗay ɓe ni hara kono ndiyam ɗam memminori o memminorta e on tigi. no wodi goo woɓɓe kay ɓe waɗay haraka ka nder reedu. hara ko médecine on daari o ko daari ɓe wawata yiwde haraka nder reedu to woni ko woni. ɗe ayeje ɗo noon inchallah ko ɗeɗo wata wonde saabu ko itti ɗum ɗo. si tawi noon neeɓi e on tigi ha ila waɗa haray na yaha waɗude wotere tun inna dikkari a jokkiniray hiɗa andi sa yehi ɗo ka labtane joni docteur o windanima ɗo lekki yinna ya yahu sa ɗumannaki ɓe ɓeyda wokki kadi ɓe inna wonde ko comprimére wotere. si tawi a yi batte wasnama ɓe ɓeyda wotere ko non hatuma iwi e on tigi. si tawi noon hara ko jinna ka mocca wo hande kadi ka mocca wo ɗum noon hino wawa iwde. si tawi noon hara ko bile hara wontigi bilɗa ɗon haray be ko wontigi bilɗa kon itte ɓore few. si ɓorama kadi ko honɗum watte haray ko yo sunne. si sunnama haray hande kadi gayni bonugol few hande kadi. joni noon no woodi toon piiji hande kadi ɗi yewtoyte yontere hande inchallah ko honno joni ɓe ɗum ɗo nangari ɓen ko honno ɓe wawata hiwirde hoore maɓɓe ɗum ɗo wata wonde saabu danda ɓe nanguɓe ɓe nangaɓe ɓen kadi. si tawi Allah subhanahu wa ta'ala o dikkiniɓe ha gasi ko honno ɓe gerdata hara ɗum ɗo fillitaki e maɓɓe. fi honnum bomɓe ɓen nafis ɓe waɗima nde wotere wondema joni ko ɓe waɗuma ɗon kon hande kadi a dikki sikka ɓe accitima hande kadi ɓe jokkete kamɓe tanki objectif maɓɓe on timmari e ma haray hiɓe jokkuma
sago maɓɓe haray ko ɓe ɗum ɗon laato. Joni noon haray ɗi piiji ɗi yewtoyte yontere hannde inchallah ko ɗin ɗon wawatama hiwde ɗi waɗata bimbi e kiikiiɗe jemma e ñadorma fiya daɗuɓe e bomɓe ɗo. haray mi sakkitora honɗum yewtere anden haray bani adama kadi si Allah jarriborima ɗum ɗo kadi haray ko ya gumɗin muññoɗa kadi anda ko fukkanede bakkadu. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki bani adama hay tawi ko bullal woni ko cukki mo o jaɓi wondema Allah hoddirino ngal ɗo o cukkay mo yo andu haray ko bakkatuji makko woni ko monta e muɗum. Mi turiki Allahu subhanahu wa ta'ala on kala nawnuɗo o bone jinna e ñanne e ndure e bomɓe ɓen fop turiki Allah dikkinowo yo Allah o dikkinmo. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on kala ɓe ɗum ɗo jarriboraka ɗum ɗo hewtari ɓen yo Allah danduɓe o bone ɗo kadi renaɓe renanaɓe aynaɓe kadi dandanaɓe kadi ya rabbal alamin. Mi turiki Allah kadi nanguɓe ɓen fop yo Allah waɗanɓe fukkir ɗum bakkatu dikkinaɓe no yawiri no newri inchallahu. Yo Allah dikkin kala julɗo ka woni e hoore adna on. Mi turiki Allah kadi kala sakitoyɗo o vidéo ɗo ka fino goɗɗo nafitora yo Allah on dandumo nde nawnare ɗo si tawi himo nawni yo Allah on dikkinmo yo Allah renumo danda ɓeygure makko nden. Sonnaɓe no jogui ɗi probléme ji ɗo moƴƴa yo Allah dikkin kala sonnajo julɗo nawdo sifa ɗum ɗo fayɓe julɓe ɓen kadi fop yo Allah renuɓe aynaɓe dandaɓe. Mi turiki Allah rabbul albade on yo Allah waɗa joddi meɗen ni fop hara ko aljanna. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Hara yontere hande en yewtoy si Allah jaɓi ko on noon tigi wawata hiwirde hoore mum e ɓe bomɓe e ɓe ñanneɓe. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.